Karya Ngusabe Kedasa Reng Pura Ulun Danu Batur, Desa Pekraman Batur Kintamani, Kesinap Ring Rahina Anggara Paing Bale Rahina Dibi. Pemargin upacara penyedeban kedagingin antuk bakti pepranian. Pemargin upacara bakti pepranian kamiletin antuk penyatusan krama Desa Pekraman Batur. Suang-suang keluarga makta Banten medaging wowohan wiadin sanganan, pinaka rasa pengampures pisanan rasa suksmaning manah, riantukan karya Ngusabe Kedasa sampun memargi antar. Ring pemargin upacara penyineban, prawarta ke karya nguningayang indik pertanggungjawaban pemargin karya majeng krama ring ajeng uleman sami, sani mawit saking pemerintahan sekali Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli, makudang-kudang anggota Dewan, pimpinan kelompok media Bali Pos, wiadin tokoh masyarakat sanitiosan. Pengumung Pura Ulun Danu Batur Jero Gede Batur Duran Mausang upacara penyineban kadulurin antuk bakti pepranian sanes semertin ipun wantah pinake pengampura yening selami pemargin karya wenten sani kirang. Melarapan antuk bakti pepranian puniki umat ngelungsur pengampura majeng ring ide betari yening wenten iwang wiadin kirang. Rengsor pemargi penyineban punika kerinen antuk bakti pepranian. Bakti peperanian punika watah punika nginaya nas pangampura selami ide betari ngejar saha sida katur sudah nasi luweripun mangdane ide misang merda mertane manah mertane kayun bos punika ngelamuin renggalah ngelamuin punika lah ide betari misang merda mertane manah mertane kayun napi ana sapunika dengan napi astana kesikian reng keluarga mangda paras-paras selulung sebagian take umat sareng sami naleng sapunika pangabdian titiang lintang pemargi bakti peperanian sanika margi ngaran sinemangkin punika. Tiosan ring bakti peperanian pemargin upacara taler kedagingin antuk meciti suara. Pemargin ipun kalaksanayang antuk jero kraman sani nguningayang daging bisama ide betari ring Pura Ulun Danu Batur majeng samian umat. Wantah punika pituah saha bisaman ide betari sapiring batur asiki mula kliki mula biu mula kedek mau puliu ketujuannya ne napi sande pemikiran sande becek dia suakide keuntan masari sande tunas sapunika bahas barak bahas putih dan sapunika sande dada suge nas mertaniden adalah dengan kerja keras sapunika nggih. Krama yang ketiga krama desa sampun ngangge kere upaya sareng sami dana upaya anggen yen sampun dana upaya anggen pastika sareng sami switra pidada pikayon sane becik tunah sering ida sapunika. Selantur ipun kemargiang upacara bakti meperang-perangan sane semertin ipun yening sampun yakti-yakti maut saha janten pala ipun jagi becik. Pemargin upacara meprani kapuput antuk melaksanayang pangubaktian. Pemargin pangubaktian memargi antuk dreda bakti ya dihastun sabah deres mani benin. Riase Bali TV.